Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu igama lami ngingo MC Pholobaso Andile wakanqobo ngumagumbamano omhlaba sibingelela omdala omncane omhlophe omnyama sibingelela omfishane nomude omuhle omubi sanibona nonke nje siyanibingelela ingane zakwethu uNkulunkulu akabe nawe ithongo lakho libe nawe usabukela le video make sure qinisekisa phela ukuthi wena uyaqhafaza lapha kuleli iganyane libovana liphenduke umbala ozoba ngathi ulithuthu sagrey uyabona ugrey lizobekelelo gama libhaliwe ukuthi subscribe ngamanye amazwi kusuke kuthiwa ke zinikele ngokwanele ukuthi usuyingxenye futhi uyimember yale TV ekumabona kude wakho usiyaviva TV1 bikelo ishiti limhlophe ku propaganda yasabeka bathi sixhivize singasuku rapper ngoba raphelelo ventumini zawaqeda balo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wakadla ngenduku singayiphethe ngabatshena athi umthambo igazi lento umzangakini esayifunda zolahla uPetro Demashidi namhlophe kithi kodulela umfoka hey ngosho ngelinye ilanga kodwa kwamanje ngihleli nenjomane la estudio udokotela ke uMhlongo abantu abaningi bayamazi esebenzela umphakathi ngayo yonke indlela udokotela ohambela imizi yabantu ebafice benezigulo afika basize ebafice benendlala afika basize abafice benezingxaki kwizinkinga afika basize namhlanje sikhetha ukuthi naye akekeze lapha sizokhuluma ukuphila okungaba yigolide okungaba isisekelo okungaba umhlahlandlela okungaba ukudla okungahlala etafuleni exoxa ikati eziko uma wena ungathatha ipen phepha ulalelisise ngoba sizoshiya inombolo sishiya ama direction siphinde futhi sikushiyele ulwazi lokuthi lokho okufunayo ngabe kukhona yini emgababa kwanjomani dokotela sikubingelele sikwamukele ubingelele abantu emakhaya asibingelele pholo baba wena kuqale namadlozi akho ngenxa ukuthi kwayiwena uyiphilele kusuke kukhona amadlozi asuke kuphilisa ngibingelele wonke umuntu olapha ekhaya ohleli phansi osemotweni osemgaqweni ohambayo osesikoleni ofundayo osemsebenzini ngiyabingelela ngithi sanibona ngicamagini ngithi thokozani nina nonke usengaphakathi udokotela uMhlongo bathi babakazi into zenzeka abaziyo siyabingelela nje umhlaba wonke jikelele yayidla ingulube angidli pholoba dokotela ngithi angibuze nje okwengulube kodwa la sikhona kahle namhlanje ngifisa ukuthi sike sinabe ngeinjula sasesigodlweni lapha yana ke emgababa alright dokotela we know ukuthi uyathwasisa siyazi uyazenza into ezinhlanhla siyazi ukuthi uyazilapha izifo kodwa ngifuna sikhulume ngalezi zinto ekuyizona abantu abatheleka imihla namalanga kakhulu bezele zona kwaDokotela uMhlongo yes uma uzenze ezinye zazo kuyencikane nokuthi insebenzo yasegcekeni izikuthathi yokufaka nasolwandle futhi kuye kube nanama date athile owabekile ukuthi lokho angikwenzi ngolunye usuku idate ukuthi kuphele ngenza ngayo asicathulise koqala ngqa ukubona uDokotela uMhlongo ongazi kabanzi ngesigubhu sewashi yini isigubhu sewashi ake sisho kanje pholoba isigubhu sewashi sisuke sikhuluma ngento eyisandla sesibili empilweni ukuzolekelela impilo yomuntu la angakwazi ukufika khona umuntu ngokwedlozi noma ngokukaNkulunkulu kodwa thina senza sure siyaqinisekisa ukuthi umuntu siyamfikisa naye ngamanye amazwi masikhuluma ngesigubhu kungesona sewashi isigubhu nje into ekuthatha kwelinye izinga iyo kubeka kwelinye izinga into ekuthatha kwesinye istephiso iyo kubeka kwesinye istephiso masikhuluma ngesigubhu sewashi sikhuluma ngento elekelela umuntu empilweni yakhe pholoba ukuthi aphile enye impilo hayi lempilo asuke iphila ngaleso sikhathi uma sekuthiwa isigubhu sewash kukhulunywa ngani ngoba kunabantu abaphila kabuhlungu kuthiwa usephila uphefumula nje usenewash abanye kuthiwa iwash ngoba kusuke kukhulunywa ngesikhathi noma into eqokwa ehlakaleni sicathulise sifika kanjani ekutheneni isigubhu sewash ekuqaleni bayazazi igubhu abantu abacebile ekade kuthiwa igubhu ziyakhiwa kukhona into ekuthiwa iselo edayisa lapha eBria ebizwa ngokuthi iselo loyo nto meke kwangena into ethize phakathi liyashintsha igama mase kuthiwa isigubhu
nalana ke ewashini nasefonini naseringini kusuke kuyifone mongakenzi lutho kusuke kuyiwash mongakenzi lutho kusuke kuyiring mengakenzi lutho kodwa once wafaka lo muthi odingeka phakathi liyashintsha igama kusale sekuba yisigubhu sewashi pholoba ngamanye amazwi abantu abahlala emqashweni abantu abasebenzayo abantu abanamathenda abantu abanguphi nakuphi bayakhona ukungena bangathukwa umphakathi bangathukwa umndeni ngenxa ukuthi umuntu ubonakala efaka iwash noma efaka iphethe phone noma ephethe ring pholoba masikhuluma ngaleyo wash nje sikhuluma ngesigubhu pholoba into ezolekelela umuntu kuba ukuthi abantu bawona iwash kanti sekumuthi lo wenza izinto zenzeka kumuntu pholoba. Okay, yes. Uthi isigubhu sewashi siqala ukuba isigubhu sewashi noma iwashi liqala ukuba isigubhu sewashi ngoba sekukhona umuthi thizeni ofakiwe khona. Yes. Kukushintsha lapho uqala lapho pholoba mase kuyikhonto efakiwe lishintsha igama kungabe kusaba ke iwash kusale sekuba isigubhu sewash ngoba empeleni isigubhu akuyona icontainer kusuke kuumuthi ofakwe ngaphakathi njoba kuthiwa isigubhu pholoba kushuwa into emethi mayifika empilweni yomuntu ifika ivule kuvaliwe pholoba ifika ishintsha impilo kungade kungalungi kuphenduke kulunge akulungike kumuntu osuke sithathile kodwa kulunga kuze kuyolunga ngisho ekhaya okungange kube yonke into esuke ithinta ngesandla umuntu othatha isigubhu pholoba esiphilayo yonke into ayithinta ngesandla iyanda pholoba kunaloko isabalale kakhulu pholoba. Kusuke kwenze njani isigubhu sewashi masingezosebenza kusuke pholoba kukhona inkinga ekumuntu pholoba Ekufike kukhona inkinga ekumuntu engabhekwanga eqaleni njoba wazi pholo bayazi nabantu ukuthi lapha kaMhlongo simezana esithatha into singinike singayicheckanga ukuthi izosebenza suke sibalekela lezi inkinga enjengalezo ukuthi mase singasasebenzi sesiqhaqa manje asisazi ukuthi sizothini kodwa kuyenzeka omunye umuntu kuba ubudede ngubakhe kwenzeka omunye umuntu kukubuka indlela yokuzaleka ekhaya nangendlela yezimpi ezikhona ekhaya kodwa egcineni iyalungiseka pholoba lento ekuthenini umuntu noma ngabe uthathe entoni kodwa ikwazi ukufika uphile ekhaya. Isigubhu sewashi uqala ukusinikeza abantu abaneminyaka emingaki kuya kwemingaki u17 pholoba kubheka phezulu uyasithola isigubhu sewashi ngabe umuntu wesifazana ngabe umuntu wesilisa akunankinga kodwa umuntu iminyaka nje esuka ku17 ubheka phezulu uyayithola into lokhuzana into yokuphila. Siqala nini ukubulala othile ekhaya noma ukubulala othile kubangani bakho noma ebandleni? Akusona ke pholoba lesesibulalayo ngicela sithi ukunaba kahle ke pholoba abanye abantu bayikhanda igubhu emkhovu inyoka otikolosho intontoni pholoba kodwa la kaMhlongo thina sikhanda isigubhu pholoba sedlozi siphuka umuntu ongaseke sayida umama umalumu auntie umgogo umkhulu mase sifuna lo muntu owashona thina simvuse ngendlela yethu lapha emathuneni aphenduke abe yisidalwe esisha pholoba ngamanye amazwi abukho umngozi bokufa ngoba uwazi ukuthi ugogo wakho angabulala ingane zakhe akwazi ukuthi umalume wakho angaqeda umndeni igubhu ezinobungozi ile igubhu zegazi pholoba ekuyizona zona ezenza umonakalo omkhulu kakhulu kodwa lesi abantu abadala khohlwa pholoba igazi alibi khona nhlobo. Uthi kumina wena Njomane yes lesi sigubhu sewashi asibulali umuntu pholoba asidimandi mgomo exakile pholoba sidlani asidli lutho pholoba isigubhu sedlozi sidla nje ukuthi phela makwenzeka kuzamekile kwasebenzeka nawe khumbula phela ngithi uyazi ukuthi uphakamise bani pholoba isayide ogogo noma umalume ngeke uhlule ukuhlaba noma inkuku ezimbili ucawe emalume womkhulu nami weanti webani nami ngiyakubheka ngithi idlala la engidla khona pholoba nakhona kuyona impoqo akuyona futhi nakhona impoqo ubuhle nje pholoba nanokuthi ukwazi ukuthi phela lo muntu ngaphakamise ngaye kubalekile nami ukuthi ngiphinde ngimenzele ngikhombisa ukujabula nami kodwa kuphoqelekile ukuthi hayi njalo mekwaba nento nje sekufanele uhlabe cha pholoba ngoba igubhu lezi imali nokuhlaba isiphetho sazo azibi izinhle pholoba asibi sihle. Isigubhu sewashi yes kube ifoni isigubhu sefoni kube isigubhu sering yes pholoba iyafana imdanti yakho iyafana pholoba imdanti yakho kuye ngematerial nje ukuthi iring phela le ifoni le iwashi le pholoba emalini u30,000 nje pholoba zo3 nje pholoba 30,000 ngithola kanjani ngalo 30,000 ngukhokha ngamanconzu ngukhokha usungisizile ngukhokha ungakangenzeli ukhokha kanjani ufika nje pholoba wena ake sithi naku uyayibuka le video manje mawukuthi ufuna sokusiza wena sothatha ucingo lakho uyasho ukuthi weMhlongo ngicela ungisize sibeka ama date ukuthi ngomhla koba ufika lo mali leyo uyiphethe ngesandla seyihamba nalezi ezinye izinto ke pholoba zakhona edingekayo umuntu uma somphakamisa noma sizomthwalisa noma sizomenzana ngaso lesi
isigubhu sewashi Pholoba I transfer le ayi transfer nje Pholoba kufuneka ibe ucash nje ngenxa ukuthi awukwazi phela ukuthi ungathi uyophakamisa wena uthatha uhambise nentabelungu sina sikholela ukuthi ufuna kushisa impepho le mali ozobibeka emsamo utshela abantu abadala ngayo ukuthi mina ngizofuna u1 no2 no3 abantu abadala bahlangane namadlozi ke lawa kini osuku ufike nayo mase kwazi ukuthi enze izinto zenzeke Pholoba kuba ucash nje owuphatha ngesandla usuku uthwala kodwa uyaphakamisa Pholoba okay ngicela silibalekele lokuthwala ngoba le lokuthwala liyaqhatha Pholoba usuku uphakamisa nje straight okay uphakamisa ngomuntu uphakamisa umhlanhla bakho ngomuntu wakini ongaseko oyidlozi lakho fanele uvumelane nabomndeni noma kube imfihlo yakho hayi kube imfihlo yakho Pholoba ubokwazi ukuthi la khona impumelelo uyohleza unezitha suke sibalekela lezo zakhe izithe eziningi ekuthenini kuba wena kuphela ozoba nolwazi lalonto ungamtshela umama wasekhaya nginankinga labo bathembayo kodwa usungabatshela abantu ngokuthi uyothi mase uxabene nabo bathi nje unezimoto nje ileli wash leli bakuthuke ngayo lonto leyo manje ine namandla kakhulu iringi ifoni iwash Pholoba ngokwami ngokwestyle njoba ngishilo ukuthi ziyalingana amandla lezo zinto ngokwestyle engisithandayo ngiyaliphasisa iwash mina Pholoba okay ngiyalithanda kakhulu iwash ngenxa ukuthi ema meetingini ungena nalo yabona mohamba uye endaweni ungena nalo iwash Pholoba ngoba iselfone kuba khona le kuthiwa isala khona kwezinye indawo Pholoba kuthiwa kangena amafoni la kanti iwash Pholoba lingena noma ngabe kuphi nering ingena noma ngabe kuphi Pholoba kodwa ngokwami ngikuthanda kakhulu iwash Pholoba ngilithanda kakhulu kunempondo njengoba nekuthiwa inikezwe abantu besifazane isizathu ukuthi babuye bekuma period la ewashini na kwi cellphone na kwi ring umuntu wesifazane kumlungeleni ukuthi naye ngeze kuzokuthatha lokho kumlungele Pholoba ngenxa ukuthi akusona isithwalo segazi ithwalo inemgomo kakhulu izithwalo zegazi Pholoba kodwa lesi sithwalo sabantu abadala asinawo umgomo kakhulu ngabe wesifazane uyangena ngabe umakoti uyangena ngabe usisi uyangena nomkhwenyana uyangena unawo umkhwenyana uyangena Pholoba kunezinto enini kabantu esingathi mhlambe ziyacwasa noma sithi hayi ngoba icwasa imigomo yakhona yes kunomfowethu unomalukazana wakwakhe owumdabu waseNdiya noma ongumlungu noma oyishayina kanjalo yes ngabe leli washi affecteki na noma ke uthandana nomfowethu onebali elifana nelami mhlamba sikufake kokubili uthi affecteki na noma wanyuka yini kakhulu amandla awusicathulise noma nje kusebenza umuthi la akusikhona ukuthi into esizodidiswa usibanibani noma into ezophakanyiswa usibanibani yes Pholoba iqiniselo imsulwa lento kusuke kweyakho wena mnikazi wayo ivusile akukho lesingasaba khona ukuthi iphazamisekile noma ilimala khona ngenxa ukuthi isuke iphakamiswe ngalomuntu wakini ongaseko ukuthi uthandana nobani ukuthi ushade nobani ukuthi ugane nobani akukho lekulibala khona Pholoba ukuthi umuntu omganele uhlanga lakhe linjani noma isikhumba sakhe esinjani akubalekile konke lokho ngenxa ukuthi isuke ingazile kulowo muntu isiko sekuwena mnikazi wayo izoshintsha impilo yakho bashona abantu nje manje leli washi lisele ekhaya silenza njani malisele Pholoba makukhona nolwazi ngalo Pholoba uyofonela umhlongo asho ukuthi nali washi la baba nali washi la ma ngenze njalo mase ngithi sondele duze ukuthi uyalithanda siliconvert silibuyisele kuwena bamba akusikona futhi ukuthi solubuyisela izinto olithole ngale washi seyiphelile ayikwazi ukuphela izinto oyithole ngale washi ngoba kulona iwashi lemkhovu akulona iwashi lotikoloto iwashi ledlozi ngamanye amazwi mobe nemoto waba nemizi ngale washi noma ungalala wena ethuneni izinto izoqhubeka zibe khona akusikona lokukuthwala ekuthiwa mekwalala umnikazi wayo ziyophela zonke izinto izitolo ziyavalwa imoto ziyaginqika imizi ixebuke phansi cha akusikona Pholoba zonke izinto ezithole ngale washi ziyaqhubeka iphila ngenxa ukuthi isithwalo sedlozi lesi Pholoba esukusenzile le yandle yakagogo kuthiwa kuvumelekile ngoba kushiswa kuyona impepho ukuthi kube khona benza ucansi kuyo yes leli washi ngingakhwela niphezulu kowesifazane ngilifakile noma owesifazane ngakhwela niphezulu kowesilisa ngeke ukwazi Pholoba akuvumelekile Pholoba akuvumelekile Pholoba mawuthi nje uyayiqonda ukuthi lento osukuyithathile igolide noma yamamiliyoni angakanani noma impilo yakho awukwazi ukuthi ungavuma into enjalo ngenxa ukuthi ngeke ngibatshele abantu imthetho ukuthi makwenzeka solithathile le wash mawenza inkonzo yasekamerweni unomama lithathe elikhumula uhambe uyolibeka kodrop ulibeke eshalofini uzuhlambuluke ngakusasa kuyima ulibuyisela kuwe
wena akusikona uthi embhedeni nje ulala kuona nenza inkonzweni yasekamerweni sothatha ucansi ukiwashwe na uyaligqoka ngithi mina lo muntu umuntu ongazazi ukuthi ufunani empilweni yakhe ukuthi angakhipha imali ayikhiphele ukudlala ngocansi nje ngomuntu wesifazane nje ngokukhanyelwa nje usezoxaka yena udideka uzofuna ukulahla into eyimpilo yakhe ngimthatha njengomuntu ongacabangi kahle ekhanda ongazazi ukuthi ufunani labo bantu abanjalo ngesikwazi futhi ukusebenza nabo pholo ngoba sikwazi ukusebenza nomuntu ongayiqondi ukuthi ufunani umuntu ofuna iwash noma ufuna ifoni noma ufuna uring sifuna umuntu ozaziyo thina ngiyabathanda abantu asebehlupheke kakhulu pholo ngomuntu osehlupheke kakhulu uyazi ukuthi lento izomshintshela impilo yakhe so akakwazi ukuthatha into ezomshintshela impilo yakhe ayithele ngodaka noma ayithele ngenhlabathi pholo yes ngokujwayelekile nje manje isono sendoda thiwa sakhiwa siqala ngokubona yes silungisa kanjani leli wash yes uma kwenzekile udadewethu nangi yawangivezela ivanga elinzima kakhulu yes so la selingilinga ngayithola sesibhudubezana ehhovisi kaBhlungwana ngilifakile esihlakaleni yes so yini efanele ngiyenza njengodokotela wami ngiqala ukufonela ngilihlambulula kanjani kulungiswa kanjani noma kumqoka ukuthi ngithinta umhlongo kumqoka kakhulu ukuthi shisho umhlongo ungenzi lutho ngenxa yokuthi ngicela ungabatshela imbuzi pholoba ngoba kucaca ukuthi nalo salithatha uzoba update ngoba elazi ikhambi lakho ake ngisho kanje ayilapheki lonto akathinte mina straight umuntu abeleni mina ngiyomtshela ianswer ke ukuthi kwenze njalo ngoba khona sengibanikile phambili pholoba imigudu yakhona noma ngabanika imithetho makwenzeka bedlula kule mithetho le lilimali wash ngisabela lento ukuthi umuntu uyokhala ngami ekugcineni kuyena owone yonke lento pholoba ngamanye amazi makwenzeka kuba nenkinga enjalo ubuyela kumhlongo wena uthatha inamba ngoba phela sixabene zinyanga yakho kufanele uthese umndeni meke sasibanzana 30,000 rand iringi 30,000 rand iwashi iselfoni ngifika nayo noma ngifica kaMhlongo cellphone yes ufika nayo pholoba ngenxa ukuthi sifuna le cellphone oyithandayo senhlizweni yakho kodwa nje upopopo pholoba siwafuna amafoni abizayo sifuna upopopo nje pholoba newashi lakho enza sure ukuthi ninekhanjana engathi likhudlwanyana ngenxa ukuthi siyalibulala thina silikhiphe ngaphakathi sikhipha amabhelthi sikhipha amathumbu mase sifaka umuthi wethu asifuni mesithi sifaka umuthi icaka ukuthi umuthi awufune ukazi ungena uyacinana ngenxa yewashi wena osinike lona yes iloko sicelayo nje pholoba Ningizimu Africa worldwide kubo bonke ke abafuna iwashi abafuna iringi abafuna iselfone konke kubizwa ngesigubhu salokho wena okukhethayo kukodwa kwalezi zinto uyachaza kunje manje ukuthi abantu abaningi bahamba nezigubhu lezi ezingamaselo engathi ipumpkin noma ithanga noma ibutternut uyenakhe ekhaya mawufika ekhaya ukubeka laphana bonke abantu sebeyasaba noma sekuduma ukuthi wena uthwele ishinto ihlambulukile ingenankinga so into emqoka nendlela elula ukuthi wena iba necebo olisebenzisayo ekuyiwashi noma ekuyiringi noma ekuyiselfoni kodwa le ewupopopo uyabanxusa ke bonke abantu ukuthi mabasondele bezothola ukusizakala kalokho ababaningi ke nje manje abantu abano 30,000 nje ubuchaza ukuthi akukhokhwa half futhi akukho special umuntu ukhokha cash enzelwe ngocash mhlawumbe manje usichazele ukuthi iwashi litholakala zonke na insuku noma litholakala nje ngeensuku ezithile ngicela ukuthi sike singene kancane kuleli bhodlela lapha ekhaya elibizwa ngokuthi uzinto awubafowethu ziyahephena ziyenzeka pholo sathulise ngoba akubona bonke abantu abano 30,000 yes sikhuluma ngomgogodlo futhi wempilo pholoba ungakhohlwa angithi nezitepiso kube khona isitepiso esiphansi kuzobe khona number 2 3 4 uziyofika lapha stairs lento esikhuluma ngayo ngijabulisa ngento eyodwa pholoba ngoba into ethatha abantu abasemazingeni aphansi ibayise phezulu abanye abakwazi ibenza afford lo 30 ngenxa ukuthi uqale lapha wena ebhodleleni encane sinebhodlela pholoba la elisiza abantu abahosomabhizinisi abasebenzayo abazamayo abanamatafula abanezitolo abanamasaluni abananani bayakwazi uqualifya kulento pholoba leli bhodlela elincane nalo liyafana nengxenye yokuphakamisa pholoba ngenxa ukuthi nayo akwenzeki isingamfuna umuntu wakini ongasekho nalo mesiliphakamisa sihlanganisa nalo pholoba kodwa libiza kahle kumehluko nje ukuthi libiza kahle ngenxa ukuthi step sokuqala li 7,500 ipholoba leli bhodlela abathi izinto only 7,500 ipholoba uthole leli bhodlela elizinto ziyenzeka ngiyagarantela awupheli 2 months noma 3 months ungakwazanga ukubuya uzothatha lesiphakamiso sewashi sa 30,000
phala ngamanye amazwi into ezokulekelela ukubooster ukufika lapha phezulu kodwa umuntu onalo 30,000 asimvimbi pholoba ngenxa ukuthi khona umuntu othanda izinto zakhe ukuthi iphusheke zihambe ziye phambili akunankinga ngafika no30 kodwa mawukuthi usemazingeni aphansi uyazama uyapatanisa iya lapha osomathenda angibavumele ebhodleleni elincane abantu abasebenza kahle angibavumele ebhodleleni elincane ngoba labo bantu bafuna basebenza ufuna bathola into ezithanda ukuphakama khona bezokwazi ukuthi mebethole lento baspendele imali bazokwazi ukuthi ibuye bayibone pholoba akakwazi umuntu ongathatha intweni usitshela ukuthi ufuna i-10 million wena uzolufuna ngalo 7,500 akwazi ukwenzeka leyo usitshela ufuna ukuba i-principal ngo 7,500 ufuna ukuba i-principal nawe buka phela igaba imali iyona etshelayo ukuthi lento amandla ayo angakanani uthi iwashi lingamenza uprincipal pholoba iwashi lingamenza iowner lingakwenza iowner pholoba kuyagaranta lokho iwashi lingakwenza ustation manager lingakwenza pholoba ungasithola sosikhundla osifunayo iwashi lingakwenza ukuthi eyitimeleni kuba wena ophethe injalo nje iqinisele imsula pholoba iwashi emathendeni ungayithola amathenda ungaketshwa amathenda ngenxa yewashi kunomdlalo webhola ulungelwe yini phakathi kwebhodlela noma iwashi asambe siyewashini lo umuntu onjalo ngenxa ukuthi umsebenzi wakhe unemali so ke njoba unemali umsebenzi wakhe for sure akuyena kuphela osembangweni baningi abantu abasembangweni pholoba akamesana athatha iwashi nje nasebenzisa iwashi zikhale pholoba ngiqhuba inqola edolobheni nginetafula edolobheni ngidayisa ngoyikuzela amasekeni ngidingani ibhodlela noma asambe siyebhodleleni wena ufana uthi impilo yakhe iphansi asikuthathe sikunyuse sikise phezulu ngebhodlela isipaza sesikhona kodwa ngihlusho ukuthi la iceleni kwami amasomayela akhona futhi abhizi yes ilwa akusiza ukuhlala phansi ilwa likhona iwashi likhona nebhodlela kuya ngokuthi wena ufuna ukuthi ufuna ukuya esigabeni esingakanani pholoba ake ngisho kanje pholoba mawukuthi ulukuzana ukheshapha 10 so kubalekile ukuthi ithatha ntoni lento yesihlanu pholoba ngenxa ukuthi akufanele phela uthathe imali yakho kuze caca ukuthi akusa odeki ngenxa ukuthi uthathe yonke into kodwa mohola u5 rand thatha iwashi pholoba ukwazi ukusebenza pholoba ngamanye amazwi lokho kusebenzayo nje okuyikona kona nje uyahola emsebenzini uyiphoyisa ngeke kusebenzele ibhodlela mase uthathe lona iwashi uhola abantu uyimantshi uwena uthathe inqumbi bazokubulala abantu ngithanda ngento eyodwa ke pholoba iwashi ungizwa ngima kakhulu kulona linto ezimbili pholoba liyabi protection liyadonsa liyadonsa yes ne-protection phakathi awukwazi ukudlala abantu pholoba unalo lewashi le ingakho ugaranta ukuthi igebengu azimbamba umuntu ofake iyagaranta pholoba lo singabeka imali pholoba Ningizimu Africa worldwide le ndoda le izwa kahle ke manje uphethe ipeni lakho nephepha ukuthi isebenzela kuphi la KwaZulu Natal yes ngisebenzele endaweni yasemgababa bathi South Coast emgababa wehla kamthathelwa esitolo ufune kaMhlongeza ngameni eEra 7 kamthathelwa esitolo ungena ngalomgaqo nje uleft unyuke straight khona uphoyisa lapha la kanzimande abafowethu abaphoyisa alapha kanzimande mawubuza nje wena kaMhlongeza ngomuntu moqeda ukudlula esitolo kamthathelwa bazokutsheleza ngomeni eziningi pholo ukuthi kabani lapho kodwa kuyenzeka uphumela amanye ama province mhlawumbe kusuka manje kuyaphambili singakulindela kumaphi ama province pholoba abantu base East London banenhlanhla East London pholoba banenhlanhla inkulu phela na ngomhla ka2 East London anibancane ngikhuluma nabantu basemthatha ngizokhuluma nabantu base Cape Town ngizokhuluma nabase Pleasant Bay ngizokhuluma nabantu abaseyigabeni ezahlukahlukene ukuthi ngizobe ngise Cape Town nawe East London awumncane ncese bangifuna kakhulu pholoba nase Cape Town kodwa ngicela abalindi babekezele ngizobe ngise East London bathi se Quid siba pholoba Quid la khona lapha edrobheni yinde Quid pholoba Quid lapho edrobheni ngizobe ngikhona ngomhla ka2 ngizobe ngikhona ngomhla ka2 eQuid wonke umuntu uyadingeka ofuna ukuzosizakala ofuna ukuzobhula ofuna ukuzokwelashwa le ndawo pholoba inolwandle eduze ngenxa ukuthi ungakhona abaqinise kufoneni khona bezolizwa kangcono lapha kumama yes ngoba leli gama leli linzima nami linquma ulimi pholoba kodwa bathi seQuid yes iQuid pholoba iQueensburg ikuphi yona ke weGasa hayi kude kakhulu ekwenye indawo Kingsburg pholoba la uQuid lepholoba iQuid le moto ethile ayibona le moto ethile yes sibonga kakhulu Ningizimu Africa sikuphi inombolo ezobhalisa kuzona wena ufuna ukuza ngomhla ka2 kunjomani ngale kwalokho noma umdinga nje esigodlweni esikhulu KwaZulu Natal uzosebenzisa lezi number azozisho kodwa ngiyafisa ukusho nganiza kwethu ukuthi bengakuhle siqala into entsha manje yokuthi ningayiki phela ukuthi umuntu mayefikile isho kuthiwa uzele ukugula nje ubakade umbona
fika nizokhonza enyangeni yeah awufika nezibhumbulu nje no flower inyanga idle kahle niqova amadombolo nenze yonke lento kungakuhle kakhulu njengoba ngiyafisa ukuthi ngidlulise umyalezo soqalile sisi ya Viva TV 1 kule video yakho sisi ya Viva TV 1 before njomane aniphi nombolo sifisa uqinisekisa ukuthi ngenxa yokuthi sinqanda ukuqolwa kwabantu beqolwa yinyanga nokuxhaphazeka kwezinyanga kuthiwa zingamaqola zingaqoli umuntu sikhethe ukuthi sibe yi-Courier Guardians ngamanye amazwi mawunento oyifuna kumhlongo umhlongo ungakholelwa ukuthi uzokulethela ngesikhathi esifanele unelungelo lokuyi-order kuyena uyikhokhela uqede bese ufonela umapholoba enambeni engengisho la niyayazi inamba yami ku Facebook wami niyayazi inamba yami ngihlezi ngiyifaka emavidweni aqondene nami uthi mapholoba kumhlongo sengiode uzinto ziyenzeka wathi ngangikhoriyela wona ngiyazi washa lukhoriya uzinto zenzeka kodwa uyakhoriya pholoba kuya ngokuthi into ifithi kangakanani shingabanjwa bakuma period usukazi uthi akuzokwenzeka usushilo ukuthi usuode uzinto ziyenzeka ubaba umhlongo umfakelile imali yakhe yonke bese thina uzosinika nje kuphela ukuthi sikwazi ukukhoriyela sizofonela umhlongo ibanjwe yini impahla kabani ilethe phela la kwa Siya Viva TV 1 sesisusa la ka Siya Viva TV 1 soyifaka ngoPep noma soyifaka ngoRMS kodwa umhlongo unelungelo futhi lokuposela uma nivumelene kanjalo naye but thina ukukhuza umhlola ukuthi nithi useyangiziba ubani sekuyadelaya sikhonela wena mhlongo ngicela into ukuthi kuwena kodwa ngicela ukuthi uyinika baka Siya Viva kube bona bangithumelelayo thina khona i-team nje ebhekelele task sizokwenzela yona kodwa unali ilungelo lokugcina imfihlo yakho phakathi kwakho nodokotela wakho uthi mhlongo ngithenga kuwena ngikhoriyele wena angifuni kwazisha umapholoba kodwa mawufikelwa into ethi mhlawumbe umthamo omningi noma ulahla ithemba kulo dokotela singabe uodekiyeni ngisho kuthiwa ngabe udokotela uApula noma ubhatata noma ubanana uyakwazi ukusifaka sisi ya Viva TV 1 bese thina siyakwazi ukukuthumelela shuthi kusukela namhlanje you are clear mawumlandeli wamhlongo ukuthi mawubona ngathi hey umngani wakho umthumelele emva ka 3 weeks thina uyasithinta sikuthumelela ngesikhathi ekuyisona kodwa abantu abangalinge bekhohlwa ukuthi ayikho into edlula ukuthatha izinto ezinconywayo nezingenayo umuntu oxekwayo le ndoda le phela yebo umuntu naye ngeke ebe no 100% kodwa 99% abantu babuya bezela ekhaya bezothi mapholoba sibonga ukuthi nje wazana nalombhemu wasazisa yena fana kithi ake sikuthengele ikhadi noma lika 500 fana kithi ake sikufakele noma airtime fana kithi hey ngibona ngathi ushotela ukuthi mina ngingakwenza ukuthi nge-honest ngalento engiyishoyo through lo baba I got a lot of things ezizakimi kubonga ukuthi abantu basizwe huye so uma kunento ebambekayo even ngabe i-t-shirt engiyifakile ngiyithengele umuntu ethi ngenxa ukuthi wawo umhlongo yabona nje khona engicishe ngakusho la khona nizokubona asibaphi inombolo nje asibambe 083 406 8658 siphinde 083 406 8658 uyabhukwa kuleyo number leyo umuntu ofuna sihlangane na East London eQuitney uyabhukha kuleyo number ayizobanjwa ke mina pholoba nginabantu abangisebenzelayo okuyibona babamba ingcingo ngiyacela ningalwi nabo ningaxabani nabo ngenxa yokuthi bayasebenza nabo abanye abantu ukuthi ayikho imali efakwa kubo ayikho imali efakwa mase kukhuluma indaba yemali nje uzikhuluma nami bona umsebenzi wabo yokuthi bakwazi ukwenza appointment nami ekuthenini wena kade ufonile mina mase ngifika ngibuyele ocingweni mase ngibuyela kuwena ubatshela ukuthi cha bengicela uDr Mhlongo nginenkinga e1 no2 no3 ngifuna sikhulume naye mase bekhuluma abanye abantu bayibamba ingcingo pholoba ukuthiwa umuntu ulwe nalo bamba ucingo ethi ufuna umkhulu ngenkani akuliwa ngani zakwethu akusikona ukuthi ngathi ngiphula ngisemakhosini ngibamba ucingo mina akusikona ukuthi ngathi ngisebenza abantu ngibamba icingo ngisolwandle ngisebenza abantu nginabantu engibabekile kuyibona babamba ingcingo ngiyacela sibahlonipheni sisebenzisane nabo ekuthenini mabethi fona ngo4 umkhulu uzobe sekhona enza njalo wena musu kumlwisa ungaxabani naye ngenxa ukuthi kwayena uyasebenza namanje uyalifuna futhi usizo njengawulifuna usizo okwesibili indawo esikuyona eNingizimu Afrika ine low shading ugesi uhlala ngabukhona isemakhaya ke lapha endaweni udokotela umhlongo akuyona kodwa nokho nomakhelene eduze nolwandle but kuyenzeka ugesi uhambe manje hambe network bese ubuye ugesi inetwork delay yokubuya ingakho kuzodala ukuthi kwesinye isikhathi ningakwazi ukumthola kodwa qinisekisa ukuthi uPep uSpa uShoprite iseposini iaccount
ongayitholi kahle ningakaze nabonana awuyifaki imali nakancane iqole likwenza lokho kunalokho wena ungatshela thina la siyaviva uthi unakho sekuthiwa ngifaka u10,000 10,000 sokutshela ukuthi umhlongo akakwenzi hayi asifaki ipholoba imali ezitolo asifaki inhlobo mfowethu Ningizimu Africa worldwide DVD elandelayo iyona ke siyobonana kuyo bye kunjalo Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki Wona wesondela